Sisngi hadian bak sorkar Assam kala kendang naphangi ki nongshong dukan bat iki ying ki bela TBA harut surok ba sek kata na jorabat syadu bernihat ki nongelam ke FKJJP lembat ke KSU menta kesngi kila penlong ya kijing yalang bernihat bat kata kalong ban kentu ya baro ki nongelam snong ki seng samla bat ru iki nong ai wai ying bekidei ban husiar bat petngor yo baki bru ki belsa hakite ki jaka bat bekilasha kendang kin serung tu newan sa hagisnong kita ki bahap Meghalaya. Habakren siklat pathai kubor uba lumlang maunai Vice President ke FKJP NKHD bad uba lamnenti General Secretary ke KSU bernihat circle kilong bakan nongrim bagla penlong iki bakin kentu iki nong elam snong ke Denmark baki yo jingtip bakite ki belasha kendang nakite ki jaka kidei ki bru ki ba om itu itau bakidei ki bru ki ba nakano ke jaka bat haba kila syabe nakite ki jaka bahap sya Assam kiting pat yo kinwan sa bean sikisnong ki bahap sa Meghalaya. Nesni ay play yang sersin ini perlok balai wan badan pakar nesni. Kamtai ya bayi berkenai ke isu isim nak liang ke FCB berkai KSU kena kesni kedai ke baik ke pengisim abadai berka jingwan kini ke illegal migrants ki bahasa be berkisah kendang nak liang Assam ni berkila banpoi bat pensiong segini kitan jang ke Bornihat circle jang ke Bornihat area jongi sini dan kenal yang jongi keseng FKSP ni kentu ya kirang ba snong ya kiseng samla snong ya kinong snong bat kumjuro ya kinong ai wayen ba nakaliang jongi ke FKSP ngim kwa ba pipin pediang ni kitigi breu ki bawan syong illegal ba syong illegal na po Assam bagian one head rate pat sepo kadong berkatan jongi dan kalian jongi ki FKSP ni kentu ban ngida karpat jur revi bat ngida ong ro revi ba pimdai ba umbit ban sya lane ban pediang kumi kini gibre bahasa be na Assam ba pin pediang bagian one syong ban sa po Meghalaya ban ibu ro kajing maham na kalian ngaseng FKSP kumjo ban kalian kajong ke KSU ibu ro kajing maham ya pi kinong syong snong ada ngilap ya kino ki Snong kiba penkeng habedai berkenai nado kani kesni dan kalian jongi kaseng insai simpat bagi wei gelat kinti kiba kam tenge tanggine hi kintian kalian jongi ke FKSP ngidang donro I ba mic dan sa ai jingmud lam bania krenlang bania phai ya tailang habedai berkenai ka mat kaba ni kalian kaseng ni dan kam ban le ie habedai berkenai ka thain bordar ni syong bisa nado na khana para ado hagine gilom nong thumai KSU Bornihat Circle, harangkat ke jingran langjang ke FKJP Bornihat Circle, niwan hagane ka ngapai sengi ke pemerintah, hanya office jong FKJP ban ya pensai, ban ya persyak lang ya ka ke ba kum ka seng kalesim ya kini linti hagane ka sengi ke pemerintah, ba ya ka to jing pej, bat ke jing kemi ya ke jingwan klep jong kini ke imigran ke buan syong hagini kaput jong ke border Assam Meghalaya ka jongi namar ba ni hakane kapor ka bamda ka soka Assam kala persang ban banwat ya kita ki imigran ki basong bian hapo kadong hapo ke area ka jongi te nakaliang ka jongi kum kaseng ro ni kentujur ya ki para samla ya ki para nongyalam seng bhalang bat kumjur ya ki bis ya ki rembak snong ki badan hakine ki border nadu khana para hadu khat pramer kadai ke area ka ba ka Bornihat tengah ke ni kerpak jur ki ba hagine ki por ki pemerintah namar kalong ka por ka ba ka sarkar Assam kadang kendang ki ni ki breu ki ba wansong bian tingi kerpak ki ba hin subha ban ya pejlam ban ya tendrong lam ya kini ki jingke ki ba hap hapo jong ni ka than go jongi namar ba yo lese kini kilong ki ba penjot lane ki ban penpra ya kajat bendreu ka berit pat ko jongi tena kaliang kajonga ko muskitri joka KSU Bornihat Circle ngakan tujur ya pi ki para nong song snong bat kumjuru ki ba ai ki yingwai ki jongki ba hinso bha banam pat ai wai hagini ki por kum namar ba kalang long kapor ka badan hapdeng ke jingma tengah karpat juru ya ki rembak snong ki badan hapo nadu nak na para hadu ha kat pramer bakin fit perman bakinam
patsa yano ya ki trying ki ban aiwai ya ki yang jokki havide bat kini kinong chong wai kiba ka sarkar Assam ka persang ban kendang kini ki por mentar te nakaliang ka jungi ngairu ka jingkit bok tiang ba lada ka sarkar hui kande ban simkhia kum kine ki isu kiba ka sarkar nakawai ka jela ka simkhia ba ka sarkar megala ka jungiru kadai ban sim ya ka jingkit kli bat kadai ban pek perman hamtam habide bat ke bordar hangne ka bengidan asnda jong kane ka bornihat ka jungi te ngakan tujur ya pi saistin kum ki nong yelam snong bat kum juru ya ki para samla ki para nong yelam seng bhalang bagi ni pek perman ngang ne sakmat datang kita kintin hina kaliang ka jungi ke isturu ya publish